He mea whakarewa e te kāwanatanga I te rangi nei e tahi atu hui ki ngā iwi whaipānga. Ko te hiahia o te kāwanatanga kia taunahatia te 46 mano kiromita o tō tātou whenua mo te kōhinu me te kapuni. Hei tā te minita I ngā take rawa pūngao a Phil Heatley, e hara I te mea ka taunahatia te whenua kai tānei I tēnei tau, engari me tīmata tonu tātou ki te whakawhanake I ngā rawa uara nui o tēnei whenua. Koenei ngā tūtanga whenua 50 o tai me uta mai Waikato ki Rakiura, a tērā pea ka taunahatia e nei whenua, I muri iho I ngā hui ki ngā iwi me ngā kai whakahaere hapori. Hoi nora e te iwi, kia whakawhiti atu tātou I nei atonu nei kia Jasmine Pearson, kei aia ngā whakamahuki o te wā. Jasmine. E ai ki te mana tū ōhanga I whakapātu rātou āwaia o tira āreta hoki ki ngā iwi katoa ka whaipānga ki tēnei kaupapa kiri kōhinu hou a te kāwanatanga. Heoi I kōrero au ki ngā iwi I te rānei ko te nuinga, kāre anō kia whai wā ki te paku pānui I tēnei reta. Heoi, kua taka tēnei kaupapa ki mua I te aroaro o tētahi iwi. Ko ngā ruahine, tētahi o ngā iwi kai te whawhai tonu mō rātou mana moana me ōna rawa katoa. We're not going to win all the battles straight away, but hopefully at the end of the day we win the war. Koinei ētahi o ngā wahanga keri kai waho atu o te moana o Taranaki, kai te tirohia e te mana tū ōhanga. Ko tā rātou hiahia kia whakanui ake I tā rātou whiwhi ātau mai I te rua piriona tāra o Nāia nei. Koira tētahi o ngā tumanako o te kāwanatanga, kia whakanui ai e ngā rauemi e pāna ki a tātou katoa. Ko Piri Munro te kaitaka wainga Māori mo te mana tū ōhanga me ngā iwi. E pāna ki ngā take kōhinu me ngā take ōpapa katoa. Hei tāna kai te aro tōna tari kia hāngai ki te tika. He waiho tētahi wahanga mā te iwi hei kōrero, hei whakarohia. Pai tēnā, kei runga I te ture tēnā. E toru te kau mā waru ngā iwi ka pāngia ki tēnei wahanga kiri hou a te kāwanatanga. Heoi kai te māharahara tonu ētahi mō ngā taira hui hui a ngā hinara. In fact, the process has been to bulldoze over Māori concerns and to make a sham of the consultation process. And we've seen that over and over with this national government. Heoi e ai ki te iwi. They must make sure that when they do these things, that they do come directly back to us rather than go down and think that they can just say, oh, yep, we've talked to Ngaruahine by letter form and that's all we need to do. Pai tēnā. Ko te hihetanga o tēnei tari ke whakarohia, kia rongohia I ngā kōrero āiwi. Muri mai I tēnā, a katahi ka tukana atu, ke whakarāpopotongia, ke tuku atu ki te minita nānā hoki te whakaitanga. Ko te matapai a te mana tū ōhanga ka tutuki ngā raihana hou a te mutunga o tēnei tau. Nō reira, ka kotahi marama mā ngā iwi whaipānga ki te whakautu ki tēnei reta me te ki, ai rānei, kao rānei, kei te hiahia rātau kia noho tahi me te kāwanatanga ki te kōrero mo te āhua o nei raihana noiho. Hoi anō o ngā toru te kaumā waru iwi I tēnei wā e rua anake a kua whakaia ki tētahi hui. Scotty. Kia ora rā koe Jasmine Pearson tērā e te iwi I te whanganui ātara. Ana, e rua te kaumārima ngā tūtanga whenua tērā pea ka taunahatia ake mo te kōhinu.